Аԥсны арбџьармычқәа реиҿкаара иҿыцыз етап анҳаамҭазтәи Аԥсны аҭоурых аҟны Шьҭаарамза Жәеиза-Зқьи шәиԥшьыни жәаҩа шықәса рзы Владислав Арӡынба инапы зҵаҩыз ақәҵарала иаԥсҵан Аԥсны арбџьармычқәа атәылахьчара министрра ар рыбџьармычқәа рыштаб хада. Усҟантәи имариамыз аамҭазы уи шьаҿадухеит аиааира аагаразы. Ус рӡбит, уиадагьы ԥсыхәа ҳамаӡамызт, иҟаҵатәын ар уиаҟара ирацәаӡоу ҳалагаргьы ҳзеидкылаӡом, избанзар ҳхыԥхьаӡара, ҳарҭ аԥсуаа ҳхыԥхьаӡара маҷуп, Аԥсны иқәырхуа ҳхыԥхьаӡара маҷуп азаҳа, абри мобильни ҳаизырҳәо бџьарла еиқәшәаны, уахынрыхәаԥшуагьы аԥхомшьаратә формала еиқәыршәаны абарҭ ар аиҿкаара. Хеизыжәбо еиԥш ижәижәаба шықәса ҵот, аамҭацәгьы, аибашьра ашьҭахь аамҭацәгьы ҳанҭагылаз аҟан, ҳарҭ ар рымчала аџьқәа реилаҵаны иаарыхны, ашыло лаганы, абыс ҭоуны аркраны ирҿаҳҵоз аамҭақәагьы ыҟан. Ҳгәы ҳҽанзымкәа аибашьра ҳаларгалан, иааирала ҳалҵт. Иахьагьы имақаруа ҳаӷацәа, иахьагьы игәрымуа иавоуп. Убарҭ акрыргәеиҭаны иҟалозар, убасҟантәи аамҭа ҳар рҽазыҟаҵаны, еиқәыршәаны, анцәа илԥха рыманы, ҳәынҭқарра рыцхрааны, анцәа дрыцхрааны, иҟалозар, еиҭа иааирала иалҵыртә анцәа иҟаиҵа. Ари аныҳәа аҳаҭыразы ҳашьыжь аруаа ашәҭқәа шьҭарҵеит Аԥсны Жәлар Рџьынџьтәылатәи еибашьраан иҭахаз афырхацәа Аҟәатәи рбаҟамҵан. Анаҩс ирҭааит Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынбеи, аҩбатәи ахада Сергеи Багаԥшьи анышә иахьамадоу аҭыԥқәа. Ашәҭқәа шьҭарҵеит иара убасгьы акыр шықәса ҳатәылахьчара министрра амаҵ азызухьаз Владимир Аршбеи, Владимир Мканбеи рбаҟақәа рымҵан. Аныҳәа иалахәыз аинралцәеи афицарцәеи ҩажәижәаба шықәса раԥхьа ақырҭуа мпыҵахалаҩ иҿагылан, ҳаԥсадгьыл рыхьчон. Џьоукы ар ирыԥхьагылаҩцәан, егьырҭ ижәылоз агәыԥқәа ирылан. Иҟоуп иеиҵагылаз аҿаргьы, дара ирылшоз егь ҟарҵоит рыԥсадгьыл ахьчареи уи ахьӡ-аҭгареи рзы. Атәылахьчара министр ар ринрал Владимир Ануа иҳәеит ҩажәижәаба шықәса иалагӡан имариамыз амҩа ишанысыз, иахьа ишрымоу зхы иақәгәыӷуа, иӷәӷәаӡа зшьапы иқәгыло арбџьармычқәа. Иаганахьала аҵара змоу рацәоуп, нас уи артә училищақәа, академиа генерального штаба ҳәа уи иаҳау, нас Урыстәыла егьаҟаӡам, иалгақәахьоу маҷӡам, ԥшьынҩажәа процент инареиҳаны ҳар иахьа абарҭ ҿаррыла иазаҟаҵо рганахьала. Ара нас есымша ар тәар ҟалаӡом, ар есымша иныҟәалароуп, ар аҽазаҳаҵара есымша имазароуп. Ҳара иаҳарак ҳзықәгәыӷуа ҳрезервоуп, ҳрезервгьы ҳара ҳаимадоуп. Аԥсны арбџьармычқәа ҩажәижәаба шықәса рхыҵра аҳаҭыразы аҳәынҭқарратә филармониаҿы имҩаԥган аныҳәа иазкыз аиԥылара. Уи иалахәын Аԥсны Жәлар Рџьынџьтәылатәи еибашьра ветеранцәа, Аԥснытәи ар реиҿкаара иалахәыз аруаа агәырӷьаратә еилатәара иалагаанӡа азал иҩнаргалеит Аԥсны арбџьармычқәа рбираҟ. Арбџьармычқәа рыԥҵара ҩажәижәаба шықәса ахыҵра иазку аныҳәатә усмҩаԥгатәы аартуа минуҭқәа ҿымҭрала иргәаладыршәеит Аԥсны ахақәиҭтәра зхы ақәызҵаз аибашьцәа. Анаҩс атәылахьчара министр Владимир Ануа арбџьармычқәа ҩажәижәаба шықәса рхыҵра аҳаҭыразы ажәахә ҟаиҵеит. Иара дазааҭгылеит Аԥсны арбџьармычқәа реиҿкаареи изнысыз амҩеи иахьатәи рҭагылазаашьеи. Арбџьармычқәа рнапхгареи аруааи дрыдныҳәалеит Аԥсны ахада, арбџьармычқәа ркомандаҟаҵаҩ хада Аслан Бжьаниа. Имена тех, кто стоял у истоков создания министерства и генштаба, прославленных командиров, ратные подвиги защитников Отечества навсегда вписаны золотыми буквами в историю нашей страны. В этот знаменательный для всего народа день особые слова благодарности хотел бы выразить ветеранам вооруженных сил за проявленные подвиги и храбрость во имя священной победы. Вы самоотверженно стояли на страже суверенитета государства и сложный период после войны. Мы чтим светлую память тех, кто отдал самое главное – своей жизни, был верен присяге
они всегда будут живы в памяти народа. Нынешнее поколение военнослужащих продолжает славные традиции старшего поколения, поколения победителей. Сегодня вооруженные силы Республики Абхазия являются защитниками мира, независимости и территориальной целостности Республики Абхазия. Арбџьармычқәа рыԥҵара амш аҳаҭыразы ҳатәыла хада иҟаиҵаз аусԥҟа инақәыршәаны гәыԥҩык аруаа ачынла ишьҭыхын. Иара убасгьы Аԥснатәылахьчара министр идҵа-ҟаҵарала ҩажәижәаба шықәса ахыҵра амедалқәа ранашьан атәыла хада Аслан Бжьаниеи ҳаофицарцәеи. Владислав Арӡынбеи Сергеи Багаԥшьи рҭаацәа амедалқәа рнапаҿы ирыҭан. Иара убасгьы зудун изыԥсаххьоу уаанӡа атәылахьчара министрцәас иҟаз Владимир Аршбеи, Владимир Мканбеи, Сулҭан Сасналиеви рмедалқәа рҭынхацәа ирыҭан. Анеҩыс араҟа имҩаԥган аныҳәатә концерт. Фатима Гергиаԥҳа, Ҳеилдар Дамиров, Аԥсуа телехәаԥшра.